سورة بقرة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. گەلی بەنی ئیسرائیلیان ببیرا خۆبینن وێ دەما مەسۆ ji westandibû ku hûn xwîna hev nerjênin û hevdû ji welatê hev dernexin. We jî qebûl kir û hûn şehedebûnê li ser wê didin. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Piştî vê sozê hûn hevdû dikujin û komeka gojwana hûn wan ji welatên wan derdixin û li hember wan di dijminatî û xerabiyê de alîkariya hev dikin. Digel derxistina wan ji welatê wan ser ve heram bû û ew ji welatên wan derxistin, dema wek hêsîran têne cem we ji bo ku hûn wan ji hêsîrtiyê xelas bikin fidyê didin. Qey hûn îmanê bi qismekî kitêbê tînin û bi qismekî nayînin? Kî ji we bi vî awayî bike, cezayê wî bi tenê rezîltiya di jiyana dinyayê de ye. Roja qiyametê jî wê werin zîvirandin bi bal ezabê herî şedîd ve. Xweda ji tiştî hûn dikin neğafile. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ha ewin ew kesên ku jiyana dinyayê ji dê li jiyana axretê vekirîne. Ezabê wan nayê sivikirin û bi wan re alîkarî jî nayê kirin. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Sond be, me kitêb da Musa piştî wî re jî me pêxember şandin. Me mucize dana İsayê kurê Meryemê. Me bi Rûhul Qudûs pişt dayê. Qey çi dema pêxemberekî ku ne li gorî kêfa we ji we re hat û ne tekebburê bikin û hinek ji wan pêxemberan li derewê biqelibînin û hinekan jî bikujin. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Gotin, qelbê me perdekiriye. Na, bi seb kufra wan Xweda lanet li wan kiriye. Ji ber vê ji wan ê ku îmanê tênin hin dikin.